Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari na kita niyo waktu na to ikarua, serta yari sabdamikyan na in guru mulia, guru kalasahan na mangin tagsuko sin waktu ini, na kung palugay, ito ko in guru kalasahan, mayroon na lugay ng Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, وليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Dari naisab kami mga kamamumaasan sin kamu. Iatod na mo naisab maun pahadarat sin kamu. Amin sabarang abutan sin suara ini. In ganap pangadjian kami masih kita niwa pangadjian bunga simpag-iman. Aula-aula na tuuda bunga simpag-iman. Papasinguran ka tu tanius. Kinallahu subhanahu wa ta'ala.
amin pag-amal simbar iman usug ibang bar iman babae. Nadauhat nila ing kakuyaran sin Tuhan hadunya. Demikian nadauhat nila in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw wanakana. Mga kakasing sin Allah ta'ala, in ayat pengajian na to, ayat suratu Muzammil, ayat hikakauhaan. Di ayat ini mga anak apong demikian kakuyaran biyaita sin Allah ta'ala tertentu mga beriman usub iban beriman babae. Kakuyaran labidang sin alta apabila intao kimuyag na siya haraakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iniyan labireng sin alta, iwan labireng sin pamulawan. May taiyad to mga tuwan, sabab kalna apabila in Allah ta'ala nagrida na kaniya, Allah ta'ala magbabaya-baya sin 7 lapis langit iwan 7 lapis lupa. Aula-aula na siya magbabaya-baya sinadlaw kana. In mga sila bariman usugi wan bariman babae. Amin na dawhat nila ing kuyag. Sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Janji sin Allah ta'ala kanila. In pasanyangun sila riha dunya temporary. Aula-aula na pasanyangun sila hadlaw kana. Sin kasanangan. Kakal sila hakarayawan dunya hadlaw kana. Temporary sila riha hadlaw kana. Hadlaw dunya. Kakal sila hadlaw akhirat. Mga anak po, unin hinangyan. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, qimus salah wa atuz zakah. Apabila masabut na insambahayang, intapil niya yan pagzakat. Iniamalan sin bariman usug ibang bariman babae. Misan uno pa inji matuing kahalan halawm sin paghula. Wa aqimus salah. Titindog nila insambahayang pardo. Mainta, sabab amuyan ing kakuyagan iwan karidaan sin Allah ta'ala haipon niya. Mag-alup inipon iwan tagipon halawm kasutsihan. Insambahayang apabila niya kiatindog, cukup in rukun niya, cukup in kewajiban niya, cukup in atulan niya. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insambahayang niya yan, huhut sin pag-araman niya hakabuhi niya, way makaringgo kaniya, way makataabit kaniya pamangi. Iwan di siya imibug hamangi, sabab bukun makaibuging mangi, banta niya imangi, kaastulan niya imangi,
karidaan na marayaw, di siya sumuhon na maraya, di siya sumuhon maginang marayaw, kal na makatariin maghinang pamarayaw, haatulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan ang sipat nila, kawaan tagupat ka dyan. Halawang kasutsihan sila, mayta, zinatul qalb. Palmanisin pangatayan. Bihaw nin tao, palmanis sa jasimbayho. Misam mo unuhon, bang bayho mangilupa, butangan mo palmanis, palmanis sa jay malingkat, di dama pinday bayho niya. Kagawa tuan, magkakunahan inatay na to palmanis. Antara taniyo, iwan sintuhan taniyo. Umin palmanis sinatayan, Joko inhinang niya, hapardo daakan kaniya sinallahu ta'ala. Way ganap, iwan way kuyas niya. Di niya kalapan, iwan di niya kuyasan. Habihan indagbus, maling katinatay niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarua, malingkat inhilalaungan niya, malingkat in pagsuara niya, tudyo pa Tuhan. Imbukon bariman, magpalingkat sinsuara niya patao. Magpalingkat sinsaon sin pangdungog harap patao. In bariman, magpalingkat siya, hilalaungan, bainahu wa bainallah. Antara niya iban sintuhan niya, halawm sin sambahayang, basahon niya insulat sintuhan niya, magsambag siyang bagi sila, antara niya iban sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ikatu, palmanis simpito ang gauta baran niya. Palmanis sinpito ang gauta baran niya umalup pa Tuhan. Bukun palmanis simpito ang gauta baran niya umalup pa pagkay niya. Wa aqimus salah. Amo yan intiutukan simbar iman usugi wambar iman babai. Palmanis lingkat nila hantara nila iwan sintuhan. Bukun lingkat nila, hantara sintaw iwan tao, diamanda, minitanda, ilingkat sintao patao, adapun ilingkat, hantara sintuan iwan sin ipon niya, di magbaluba, bang niya agarun inatulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, aula na halawm sin sambahayaan. Uno yan Tuhan, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Insambahayang sahaya. Bang insambahayang mo sahaya, sanja tarakula, di umalog kay mo syaitan. Maguiren kay mo syaitan, maguiren kay mo mangi, timatangkis kaw hamangi, miya maguy imangi, piya palihala kaw sintuan ding hamangi. Sabab yaun kay mo signal, yaun kay mo palmanis, yaun kay mo lingkat, hantara mo iwan sintuhan mo. Puspuson mo na ilingkat mo, hantara mo magkahi, puspuson mo na badyo mo branded, hantara mo magkahi, di dakaw iyanon, ikaw inhansam. Iniyan niya, ako ra inhansam din kay mo. Antara na to iwan sinallahu ta'ala, rin na kaw makaiyan, bihad turagbos. Dahil nga sabab yan, insipat sinbar iman, wa aqimus salah, di sila lisuan timindog sin sambahayang sarawa tiyatarihan sila. Hakalamahan.
tiyatarihan da sila. Hapag panaw-panawan, hapag tulak-tulakan, tiyatarihan da sila. Manta, pasalan siling kathantara ni iban sintuhan niya. Kakuyakan siya sinallahu ta'ala, bang niya hinangin kabayaan sintuhan, sabab yaon kanya ilingkat kabayaan sintuhan niya. Ini karuan niya mga tuan, wa atudjaka. Sambahayang hugot sin pag-agama, imaduddin, in pagtunay sin jakat. Hugot sin palsugpatan, hantara mo iwan sin Tuhan mo, iwan hugot sin palsugpatan, hantara mo iwan sin pagkahimo. Wa ikaw kaya igan, wa ikaw kaya hilangan, ganti anda kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katan mo yung sin mo milyon. Innag anugara kay mo Tuhan. Bang mo diyan katan, miabot innisab niya. Pamangata utag suko. Wala kaya hirangan. Wala kaya halinan. Wala kaya mainusan. Sa uno, lipaton makamataod sintuhan indayaw mo. Bukon pahat lipaton, limanuin atay mo rayng hakakuripot. Limanuin atay mo rayng hapagka-stinlis. Dahil nga sabab yan, in sambahayang hugot sin pag-agama, in pagjakat, hugot hantara mo iwan sin pagkahimo. Hugot mo hantara mo iwan sin miskin. Hugot mo hantara mo iwan sin barhajat. Hugot hantara mo iwan sin nagtatangis na patunong mo. Hugot mo hantara mo iwan sin tao na susa. Naig mo yung pagkasusahan niya. Hugot mo hantara sin tao barhajat. Natawang mo sin hajat niya. Tani yung mga tuan. Wa aqimus sala wa atud zakah. Hisiura sila yan yung makahinang amura in malingkatin atay, malingkatin dila, malingkatin pito ang gautabaran. Pag abot madto pahikarwa wa atud zakah sila ra in makahinang. Ini katu uno ini amalan nila yan. Wa aqridullaha qardan hasana. Nagpautang sila pa Tuhan. Tuhan intara utang kanila. Bukon sila intara utang pa Tuhan. Unin hati niya, nagsarak ka sila. Nagmura sin, rijiki iyanog harasin Tuhan kanila. Nagpasaw sila, hamangayad to magkarunahan pasawhon. Unuhon sila yan, lipatun sinallahu ta'ala yung karayawan nila. Mahapon iba mahinaat, diuruahan sila si malaikat. Bukon tao hindi mo akan niya. Bukon pa siya rimuaa. Wala pa siya rimuruaa, diuruahan na siya si malaikat. Sindum iban sinadlaw. Sim mahapon iban si mahinaat. Bang in siya nakapautang patuhan, nag-anughara kaniya, bukon siya intagautang, imaksud niya, nang dihil siya, nagmura siya, hanikmat, iban harijiki, iyanughara kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tutuan, 2. Ikaupat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indahu. Inununa hinang-hinang muhaatulan kabayaan sin Tuhan. Mapuas sin magsambahayang, mapuas sin magtunay sin zakat,
magtunay sin rijiki in uno-uno na hinang mo karayawan iagad mo inatulan kabayaan sintuan na ginangkaw marayaw bukunin iagad mo napso mo bukunin iagad mo sahawat mo bukunin iagad mo pikilan mo bukunin iagad mo akal mo sain iagad mo atulan kabayaan sin Allah Ta'ala maghinang marayaw tajiduhu indallah tiyataw da kay mo sintuhan. Nagayas na yung tao, nagtao, kaniya-kaniya. Nagayas na yung tao, nagpatawa pagkahiniya. Kaon niya man, way na lang niya. Naimpiya tao mo patuhan. Aturayan tuhan. Intao nagtao, magsasambahayang, magjajakat, nagmumura, hinang nenatulan kabayaan sintuhan. Tiya tao dalawong kaniya sintuhan, hirihilda kaniya hadlaw kana. Amo yan, mga anak ka po, yung pagpakuyag ka to, tanyung sintuhan, di hayat ini. Tajiduhu indallah, huwa khayra, lipatun sinallahu ta'ala yung karayawan. Inhamuuk hangpo, had pababa, inhamuuk had pataas, makapitong gatus. Amod tuwing takaumbol. Inway na umbol, way na siyakop sinumbol, wallahu wasi'un alim. Magbaya-baya in Allah Ta'ala, magpataod. Sabab kaya kuyagan kau, sabab kaya nungnungan kau sin Allah Ta'ala, wala mo iaga din napso mo, wala mo iaga din sahawat mo, wala mo iaga din pikilan mo, wala kau kaya pamarintahan sin napso mo, wala kau kaya pamarintahan sin sahawat mo, sagawa in pamarinta iagad mo, pamarinta kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'zamu adra. Tungbasan pa kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganap mangganap. Dugay nginamin nasabot yadto. Dugay pa inirihil kay mo sin Allah Ta'ala. Kana kaya kuyaran kau. Hindi ka tulong na bonus. Aum pabukulong na bonus. May ta siya nagdihil bayad to. Sabab singkiw yakan siya sinhinang. Bilan ko lang niya yaon. Special award. Inyad to tao. Way comparison hantara sintaw iwan sintuhan. Sa piyakuyag na sadya kao. Wa'a'zamu ajra. Sarayaw-rayaw. Sa mulya-mulya magtungba sintuhan. Intao, nakalamod sadya marayaw. Sa sarayaw-rayaw, wala doon na tao. Sarayaw-rayaw, yad tuhatuhan. Kato marayaw sadya. Way kato sarayaw-rayaw. Kato da magad hasarayaw-rayaw. Wa'a'zamu azra. Sa mulya-mulya. Amoy ning suhuron na to. Amoy ning dauton na to. Amoy niin hipanghinduaan na to. Sa room, sa adlaw, sa babinitay, may kita nuriya dunya. Nasasakit iban wala. Ay nato kalupahan. Patauron na to yung panumtum na to. Yari nakita niyo hama sa mautul paj'a. Biglaan lang simbata bagong. Bigla na sadya, yadto na. Ay lang na kahapon, nag-agad kami akawahan. Kahapon lang na nag-story kami, sa kaliyadto na. Turan niyo mga anak ka po. Na, uno pa yung sumunod. Yamalan si mga tao ini. Kakuyakan sin Allah Ta'ala. Wastaghfirullah. Nangangayo sila kamaapan. Nangangayo sila kaampunan patuhan. Doom iwan sinadlaw.
way paghali. Sabab bang kauhimali, sumakalot, mag-isplateri syaitan, si syaitan iblis, si syaitan tao. Sumakalot. Di kasakalutan imbar iman. Nagsusuri pa tao, nagsusuri pa pagkahiniya, nangangayo kaampunan iwan kamaapan patuhan niya. Kakuyakan sin Allah Ta'ala in lapal, Astaghfirullahal azim. Kakali, suway na hadya magdoa salamat. Nang kaibanan, mga tiyahunan, mga makatusin ng katahon, ay suway makatutahon, ang pamakapagsug-sug, Astaghfirullahal azim. Nang kaibanan, suway na mga kawinun, suway na pagtiyaunan. Tinimbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in siya makamataod maglapal astaghfirullahal azim wa atubu ilay, makahanggatus. Siniampun na sintuhan indusa niya nakaunay wan nakauli. Naing kita niyo. Bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam makahanggatus. Iampun na indusa niya nakaunay wan nakauli. Subayin kita niyo makalawi hanggatus. Wirong pa nakabaita kato taniyo. Indusa mo iampun na. Misan ang mamayta bukun bunal. Misan ang mamayta di damanjari. Na, uno yan tuan. Wastaghfirullah. Iwan, nangangayo sila. Sindum, iwan adlaw. Matug, magbati. Amod tinlapal kakuyakan nila. Amod tinlapal katibutan nila. Sabab kakuyakan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah. Inna Allaha ghafurun rahim. Allah Ta'ala, baing ulungun, iman, baing ampunun. Uuhun na to, inakal na to. Pataalukon na to, pakabayaan sin Tuhan. Ay na to, pataalukon, pakabayaan sin napsu na to. Iwan sin sahwat na to. Pisukuon kita niyo, sinapso na to, iwan sisahwat na to. Matawad na napisuko. Subay in sahwat na to, innapso na to, magad hasulat. Magad pamandu, kabayaan sin Allah Ta'ala. Amuin, itlak ka to, amuin tiyunyok ka to, sin Nabi kahinapusan, iwan sin Rasul kahinapusan, junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Aula-aula na, yari nakita niyo, hamasa mataud sin susa, way sin susa. Taka pagkaun susa, way pagkaun, may nagbuk na susara. Mayta, nagdiplo in saitan mataud sundalo. Kangi unin atay sintao, kangi unin akal sintao. Dito ninapso iban sinsawat. Mga tuan, tumungog kita ni hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Man faraka ad-dunya 'ala al-ikhlas على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فاركها والله عنه راض. رواه ابن ماجه. Mga anak po, maba kita ni Wandi, dagpakan kita niyo singkamatay. Marayaw ing kamatay, aun gulalan niya. Dua ing gulalan sing kamatay. Kamatay mangi, iwan kamatay marayaw. Na marayaw, pa isab dito kamatay marayaw. Dahil sing kamatay mangi.
Pamansin Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pangayo na to parwaaw, Tuhan na mo, bang aw mapatay ka mo, patayan kami ha ka-Islam. Yung kabayaan sin Allah Ta'ala kato, hawno na kita mapatay. Natighan ka, inambuk kapal, inambuklin. Bang mayan kaw, hakamatay, kapag-agam. Bang man kaw hakamatay, nagmalililla kaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hihinang mo indaakan, tiyatangkisan mo inliangan. Diha di sini man para kadunya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyusin ta umabot na in gantaan niya, manaykod na siya rin adunya, umalop na siya paadlaw akhirat, nagdara siya sing ka-ikhlas, malanuin atay niya, way tuputan hatay niya sin pagigil ibang pagjangki, way tuputan hatay niya sin pagtakabur. Nag-ikhlas siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, way niya liamuran sin mangi, hugdan in pag-ikhlas niya, wa aqama as-salat, titindog niya sambahayan, kabayaan sin Tuhan, tiutunay niya in zakat, ibang pagsarak ka, kabayaan sin Tuhan, para kaha wallahu anhu radin, nanaykod siya, dahil nga dunya, dahil nga maas niya, dahil nga kampung niya, dahil nga pakay niya, awla-awla, nanaykod siya, in Allahu Ta'ala, kiyukuyakan kaniya. Amo yan yung kamatay marayaw. Sukda sayan. Nayari tuan, pabila siya nanaykod din nga dunya, nag-ihlas siya patuhan, mana sin nag-ihlas, natayma, tiyayma sin Allah Ta'ala amal niya, sabab sin wala kialamuran sin mangi, way kialamuran sin lasun, malingkat sadyay natay niya, timunay sin sambahayang, malingkat tinatay niya, timunay sin pagjakat, para kaha in panaykod niya yan, wallahu anhu radin. In pagbutas niya yan, nabutas siya walihan niya, iwan sin jasad niya, kukuyakan sin intuhan, nabutas siya, iwan sin ahli niya, iwan sin bagay niya, kukuyakan sa babin siya, marayaw rihadunya, awla-awla, marayaw siya, haantara niya, iwan sin Tuhan niya. Yadto, mga anak ka po, in hadis panagnaam. Hadis ikarua, akhrajahu Ibn Majah min hadis Ibn Thabit radhiyallahu an, min hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ma min muslim yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajah wa khatta anhu biha syai'ah. Sisiu-siu, wayruun dahing mga muslim usug ibang babae. Simujud sila patuhan kalna sintuhan, iagad nila inatulan sin pagsujud yan, unima na sin pagsujud yan, iagad nila inatulan sin pagsambahayan, kabayaan sin Tuhan, bukunin iagad nila, kabayaan nila, akal nila, in pagsujud niya yan. Inhinang niya alam sin sambahayan, kataan yan, illa rafa Allahu biha daraja. Angkatun siya hang kadaraja. Inhang kadaraja, mi'atu darajat. Mi'atu darajat. Hanggatus darajat. Hanggatus promosyon. Tanyo mga anak po. Makakuyag sa ini. Sisiuray makahinanghan, amurain tagapalman ni sinatay.
amura malingkatin atay, way takabur sin atay, way igil sin atay, mahinang nimbihin ni Ragbus. Papasun sin Allah Ta'ala hanggatus kangian. Saan yung mga anak ko? Kisah sinamukusong niyadto para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamadinatul Munawwara. Inusugin ni gibahanon niyadto siya pajunjungan alaihi salatu wassalam. Pagdatong niya, ya Rasulallah, Usman sila nagsalam, ya Rasulallah, ud'ullaha an yaj'alani min ahli syafa'atika wa murafaqatika. O Tuhan ko, suhuran ako pa Tuhan. Pangayo ay kurwa pa Tuhan, bang mayanin ako, makalamud pagsapaat mo, iwan makalamud mag-agad, iwan sinikaw. Wait, Tuhan, ino na to dahil di, sa lialag na to, hisiho, mabayakay na to, doon nakid-kid yaon. Simara na to, mag-story, doon na plaza yaon. Simara na to, mag-back doon hamul yaon. Insya ini, udullah, pangayo ako suhud pa Tuhan. Anya ja'alani min ahli syafa'atika wa murafaqatik. Bang man makalamud ako pagsapaat mo. Maita, pihilan sin Tuhan kapatutin Nabi magsapaat umat ni. Safa'atul kubra o safa'atul uzma. Amot timpiang ayok niya bang man siya makalamud pagsapaat yan. Wa inu-inu na to mga Tuhan. Di pagpangayoon sin tao, indaran piangayo sin tao, utuhan ko patawrain sin ko. Utuhan ko pakusugain ugat ko. Simbukon da mga siya, himinang sin kabayaan sin Tuhan, hinangun niya rin kabayaan na bang kimusugin ugat niya. Na, uno yan. Fakala sallallahu alaihi wasallam, inbiyata kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hang kakabtang da. Kaya unitan nintaw himinang. Sin hang kakabtang da in lapal. Uno yan, fakala sallallahu alaihi wasallam, bangkaw mabaya, sin makalamud ka pagsapaatul kubra, iban makalamud ka, magumban-umban, iban sing kanabihan, iban sing karasulan tay manghud ko. Paaksir as-sujud. Pataurain pagsujud mo. Unin hati niya, paling kataim pagsambahayang mo. Dunhan mag-alupin ipon iban tag-ipon. Dunhan inkusog sin pag-agama. Dunhan inhugot sin pag-agama. Aturayan Tuhan, makalamud na kao, hapi ang ayo mo, makalamud na kao, ha? Tuwa, yangan-angan mo. Paaksir as-sujud. Pataurain sujud mo. Maita, inna akraba ma yakunul abdu min Allah, an yakuna sajida. Dia akiblik pasujurun, nagabuabong. Kaya nga sabab yan, intawri magsambayang, amunin abuhan. Kapag abu-abuhan mo yung Tuhan, misanhan tara mo mag-abu-abu, o nag-abu-abuhan mo, tiyabit magtuisin ang katawin tayo nga. Gabu-abu ka lang ni. Nung naayaw isa, magkangintay nga ta. Tiyabit din tayo nga. Huwag nag-isab-isab nagbalik. Tura niyo Tuhan, an yakuna sajidan. Dia aksin Allah Ta'ala pasujurunin malaikat. Hapanag na ang tao kan Adam. Bukun pa isab sujud pag-ibadat. Sujud at takrim.
pamuji hakawa sa sintuhan. Si mujuding katan malaikat, inhiblis wala. Turan yung mga tuan. Na, uno yan imbiyata yan. Pataura sa dyan sujud mo. Kaya napusan mga anak po. Kala Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud. Nanga siapa Tuhan labay rin nga pangasubo. Ya ilahi. Impamong sin Nabi Allah Daud, ya Tuhan ko. Man yaskun fi baitik. Wa mimman yatakabbalil a'mal. Impamong sin Nabi Allah Daud patuhan, ya Tuhan ko, hisyu makahula haray mo. Atin niya, hisyu impasurun mo sulga. Surayan Tuhan. Ya day sabhan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya nga subuhan siya sin sahabat na, ya Rasulullah, unin hinang hikasud na mo sulga. In jawab kaniya, fa'auha Allahu ilayh. Piya naugan siya wahi, ya Daud, innama yaskunu baiti in makahula habay ko hasulga. Maksud niya, makasud pasulga. Amura mga tao na tayma pagsambahayan. Sisiyuray na tayma nagsambahayan. Innama yatakabbalallahu muttaqin. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Inti ay madasintuhan hinang, amuren hinang si mga tao nagmangungka. Uno yan tuan, inalamat niyan, si makasud sila. Natay man sambahayan, hikarwa, man tawada'a li azamati. Amuin, piyagrispikan nila, piyagmartabatan nila, in azamatullah, in karayawan sin Allah Ta'ala. Huwag sila nagtakabbo, nagpatibaba sila. Diunhanin pagpatibaba hasambahayan, al-khusu, wat-tazallul, wal-khudu, yan halong sambahayan. Bang wala di mayawin sambahayan. Abuhanin tao patuhan. Apabila abuhan na yung tao patuhan niya, labi na yung pag-abu niya pabaran niya. Bang labi na yung pag-abu niya pabaran niya. Ingkatan manu siya yung pangatud niya, hapad sikin niya, siya yung nagtuhataas. Uno pa mga tuan, wakata anaharu bijikri. Indum niya, biyugto niya na yung kataan, wala niya biyugto yung panumtum patuhan, sindum iwan sinadlaw. In sumunod, wakaffa nafsahu anis syahawatu min ajli. Anis syahawati min ajli. Kaya kausan niya, piupuin hawa nafsu niya, iwan sin syahwat niya, kaya na sintuhan. In sumunod, yut'imud ja'i. Magpasaw siya, sinridiki niya pagkauna mga tao, yahapni. In sumunod, waya'wil gharib. Pahulaon niya yung mga tao, kagunahan. Wayarhamul musab, iban kalasahan niya, yung mga tao, hiyugdan si musiba, hiyugdan sin kasusahan, bukon lutangon niya, ganapan susa, sa sumakawa, pakitaon niya, singkug, iban singkuyan. Namura-murahan, mga anak ka po, miyabot na sinwakto na mo, tub-tub na jarid to, salam ka sila siya, kanyo katantan, sa barang sinabutan ini,
Magunay-unay kita niyo hakabayaan sin Tuhan. Magtulong tawang kita niyo hakabayaan sin Allah Ta'ala. Mumusun na to injasad na to. Mumusun na to inyawalihan na to. Hapag mumus kabayaan sin Allah Ta'ala. Salta pataalukon na to pahinang karidaan niya. Pasupaya madawat na to in temporary karayawan dunya. Kakal kita niyo hadlaw kana-kana. Damikian. Mumusun na to in anakapo na to. Hasupaya way tataksilan kato taniyo. Aun urulon nila haulihan singkitan yung misanda kuman haulihan. Balmayan impag-urul nila. Hapag-urul kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tub-tub na rito. Salam kasilasa. Nadullah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiqa was-sadad. Wa an yaja'alana hudatan muhtadin. وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين